ya ko hacha tamung khela lile tange sai na matoza atamung ningla matoza kimachire Sangtam Baptist Lithro Dimapur USBLA Khristan Kuhkhi Nyükhi natinge tan yutsi Kuhkhi di la bimachino nyatro 2nd to 8 mazekem hajar anya makeba manga utority Mrs. Hopi Shamla Sezali anya Miss Libisela Women Pastor Asang Mrs. Sudila Alam Maya Mr. Chambung Youth Pastor Thüpchung Monday the 2nd mazekem hajar anya makeba manga Kuhkhi akeda romang natinge Kuhkhi ati king drink kalapno building a strong family foundation akudiba korandira thariasang hacha romang tangki dana united the hero pichi ne kano number 2 Tsingrangba cha yuzi drink chi lino anyula Tsingrangba cha longtibala ala ngicheno asang la Tsingrangba amai ala ngicheno ko longlang nong mayula isa Kuhkhi la hiri asang Yutsi alongti ko amaina ati king akingti chaba libanong ningtang Tsingrangba cha na yutsi alongti ko amai ngicheno lamlong chingnong haza isa ashibalong pa chamalino Monday romang tangisa hiri unati tangki dangnang di unati bichigo na palu Kuhkhi la palu cha chope kya khadula haza Nohlem kyanong shilam haza matoza chomachire Tuesday 3rd mazekem hajar anya makeba manga kuramra koinonia natinge kuramra te akeda tangki dangnang keno neighbors koinonia mark tarianya sangreba khatu tangki dana unati hero pichi ne keno kuramra lichoning tang Tsingrangba kyang aning se jana ko janung ko aracha na amuwa nong uchiti kiting na kanyang reba yonong anyula Tsingrangba ningla kuramra te acho mangusonong khyürü kuna ko nguchi kuna kutsi ko rokuna ko hiba achomang akanyang changdano amowa tangki dangnang khena akeda pikha zikano hila Tuesday romangza palu na ngiche balile isa Lithro la utility Kuhkhi di la khatang pe khu na acha nguchi bala ma khang kuram rede sa kanyang re ko na lapcho changdana zata ngiche na chi ne ya le hila ba cha tu yo no male tangi samatoza hacha romang kharatu sa kuram rede aro pe kha aching li na ro ba khanglang kanyang re ba mayo ba khara Kuhkhi du sa likhang la arate acha nguchi choning tang kanyang re ko na nar aro na shi sa aro na shirata na tangki dang na shikhe acha khenga apam ning tang amwa nong chanong e ko na hiba cha cha acha khyo na Nohlem acha khenong shilam matoza Tachire. At is a Wednesday 4th mazekem 2025 pekya 4:30 p.m. at isa ashibalong romang chanong at sa anata Mrs. Matela at siyo tangki dang nanong Mr. Atrung Sedikan asang yuna au katulasi Tsingrangba yo longlang cheba lamchenong a father's heart reflecting the faithfulness of God. Luke 51 verse 11 to 32. Achoda Mrs. Hopi Chimla Sezali achanga tangki dang nang amalong na hacha romang la isa arona ashibalong kyanong Thursday 5th mazekem 2025 pekya 9 a.m. anata Mrs. Tushila Azipera atio tangki dang nang Mrs. Rungsan la kiku yuse hinong signal area prayer cell tangki dang nang chanong Mrs. Ahosela Azipera amapa aning se chanong Mrs. Alila Azipera yuna apa katulasi Tsingrangba yo kakuji chaba amai lamchenong a mother's heart reflecting the sacrificial love of God. Isaiah 66 verse 33. Achoda Miss Libisela Women Pastor achanga tangki dang nang amalong na hiba hila lede sana kyo ne ya chogyo birthday special isake tangki dang nang shike achali ro hacha rapri na khere tuno hiba chonula hiba hapta la la chada hiba thapche li cho kyanglang na hacha rapri na khenong hache ko atati kingurati khato isuro nyimong li ro matoza jun chonula suro ba atati a trong chada shipalong na tangki dang na achai khe amwa nong khenong shilam hacha samatoza lamke ne ya nong chomachire 6th Friday 6th mazekem 2025 changda ba nyemong natinge amai nguchi langche charity walk iprira thariasang anya hiba nyemong palu kulana matrache ba shira apara kharate nguchi acha nguchi nong nana tukoro hacha aichi nguchi acha nguchi nong hiba nguchi ku amala makha aizi kya la
amalama kang azikala change isa ku arab mawachanong hatsa hilasa chi chana trana lile tange sa khadru ida yonya bacha isa kang cho licho isa na tukoro ai kya chanong kole amalara chanong kole palu shidam tuliro hiba Nyükhi hi chacha acha kyona nyumba sanar na katang acha nguchi ni yale da thali sa hatsa da lamke ne hiba Nyükhi la sa da Nohlem khanong shulam Friday yo sa lake na chomachire Saturday 7th machikem hacha anya makeba manga pikya 4:30 pm anata Mrs Likola Chilong Atio tangki dang nang Mr. Akabadikan Yuna Kunuti Tol Lamlong Zai Ying Linong Ningtang Mental Wellness for Youths John Taremaya Makeba Mangalana Makeba Tangi Achora Mrs. Sutila Alam Achanga tangki dang nang Amalong na Ko achinglang hila John Alibaza Kunuti Kyang Counseling John tangki dang nang Kyanong Shulam John Alile Hatse ko hila Hatse Romang Talipatsa Isa Reverend Tridong Pastor, God is Associate Pastor Alam, Angena, Hitzer Romangza, Kunuti Kang Atada, Nohlem Atzakaba, Nohlem Bekatza, Kanoya, Zeko, Durati, Kunuti, Chomachini Bakadza, Hiba Romang Ashipalung Tamba Kanglang, Nara Tuzardi Kara, Makan Kunu Kara, Tankidana Atzak Kanyaba, Makan Counseling Kara Kanyaba, that's Hakangla, Angena, Beka Akangchi, Apüm Chanung Shulam, Hazada Chodana, Zada Lile, Zeko Yang Lilamna, Kara, Zada Nohlem Kanyona Likangla, Ashipalung Tamba, Matsiba Yingyagon, Hiba Tata Azas, Kanong Shulam, Matoza Chomachi. Yare lamke sonong shulam mapanya ashipalong Lithro 8 matikem hajar anya makeba manga pikya 10 am anmata Mrs. Tazila Women Secretary atio tangkidang na Mrs. Takola Azitara duet Tsingrangba na hakamnong amapa aning se chanong Reverend Tridong Pastor yuna UTP machinong la tura Nohlem the role of parents in passing of faith ningseki Nyerebaki Arakadulana Taro, Achora, Mr. Chambong Youth Pastor, Achanga Tankidang Amalona, Lamke Nong Hidacho Machire, Hiba Nyükhi Ayong Yutsura, Apüm Tankidang Nohlem Atza Kanong Kichire, Hiba Thüpcheh Akongu Kanong Apüm na Tankidang Yingsong Yere, Hatada Nyükhi Ayong, Yimunti Papa, Ako, Hatada Katoi Hilachim. Chomachiko, Konareke la Pinayaro, Manachaba, Nohlem Atza Kurisa, Tamu Amuang Shalom Chomachire, Yo Chogyo 5th Amangauba, Arono Thursday, Hila Yoko, Adesa, Tare Anyuba, the Isa Lady Roshi Ministry Linong, Ko Langanong, the devotions is a women pastor Canon, Ko she leaders Tina take up Sana Canon. Adesa, Atibala, Chomachini Yachogyo, Atiba Thursday, Isa Kingura Alang Lang, Nohlem Kaba. Hazaka dang zana atati kinguratia trong shipalong na Nohlem atzak ko kato ina roko long tire ko yutsire nimong patin na pa kato lang ba kato atzak ni choko ko long tire ko isa atam kadang amwanong ko tali achangau ba za 31st July la kanong lile haze ko nimo moro barikula yo nong kato sila le sa ko shara ta lam jele tuno aranda roko na isa te yo ba za katang Anyamyang nung ba isa kingura ningtang achingcho amwa nung katang mucho ba arora ti ningtang la hatse ko katoi maro chebaliro aronong la achangau la zenung shilam pe kyali na tangkidang na yingya ko na hatsaba Nohlem sa ro kyanong shilam ko hatsada chomachire ko katoi na ro Nohlem kyako Tsingrangba na alam muachang ko thali hatsada continue kyo bate Tsingrangba ra amwa no isa pamte lisong ko na hiri thpcheh ti lamke ya nong shilam madoza chomachire maso